is my favorite part, ne? Wanyanganyeriwa wana Boti. Wanyanganyeriwa wana Boti. Wanyanganyeriwa wana Boti. Hayi kuze ke ndidisele lutho ndibhela. Leka kawulo. Mani leka kawulo. Leka kawulo. Mani leka kawulo. Leka kawulo. Mani leka kawulo. Kuna swisuka swo tala ku swi trade la handle. Yer. Yes. Itombita con ileto random silo. Itombita con ileto random sexo. Matona bako ilabo tima silo. Adiwa jelo. Manu zobona. Adiwa jelo. Manu zobona. Adiwa jelo. Manu zobona. Adiwa jelo. Manu zobona. Adiwa jelo. Hi guys, mfamba na Gwinya, mfamba na mina kumesha mfamba na goma. Yeah. Alistu kuna mara similar word guys. Mara la kutwisaka kuna vanhu bangata ndlela swona. I think let me try some but before even ringeta vanhu van'wana lava ntwaka ngari banga byela ku simira va mandla ku humeleli because look trending guys, look trending. This is one trending song right now. Nkanelo wa Gingirikani. Hey guys, amamkela Nkanelo wa Gingirikani le gere mina nkanelo XS doors. Kitswele ke nyora. I'm testing jo tora. Salute. Mangatetimeli. Akari adelo. Maybe better one lawa some guys. Kuriza kabugu ya mwateni. Yasani wala mwazalaka. Hi, I go on a lawan. Kanisa sichele mitina bongo. Hayi ayikona la lawan kahle la kutwa kun'wana hayi man sina kuna kun'wana Wanyanganyeriwa na Boti mani leka kawulo Wanyanganyeriwa wana Boti dirkumini. I found it guys. Similar one mer check very miniri Wanyanganyeriwa wana Boti. Hayi ntokuverira DJ Gwinya similar one la kutwa swona kusikala ka Boti la. mani leka kawulo. This is my favorite part, ne? Wanyanganyeriwa wana Boti. 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 Wanyanganyeriwa wana Hayi mina tutafamba simlelo kahle. Mwezi ngayita chukele guys. Kuna vasonga ntoko bangani ka solution ya swona ku simlerwani. Why ku ri kona ritwala sweswani ra kuma sweswani kumbe ku humelela ni simlerwani i rintshwa kumbe a hi rintshwana i ra mane ri ka mbuyo queen guys hi la kutwa sweswo hinkwaswo mo ni mihlanganisa na vanhu van'wana lava ntwaka ngari va nga hi byela swona in a minute. Ekas doors. Latwala. Kahle nje. Go, okay. Maswita untlanga ila ka background. Yeah. Mayitwa ku ntlanga ila ndzhaku la. Ya twa na ito nyana kule. Mitwela kule ne. Mitwela kule. Nitwela kule. Ekas doors. Mifukile na. Hayi kahle pfukeni. Okay, ni zen phone la n'wina man. Vayingiseri va mina va swi tivi lani. Kombela mi va byela vayingiseri la ku ri i mani a vulavulaka and then u kumeka ri kwini. Ayi vulavuleni macheso. No, an try ku add an artist. Mi vulavula na
Machisa i manager ya DJ Gwinya. Oh, i manager DJ kuna ti manager maskula mana ne maybe nta manager man mine avele. Kumbe mi fan manager ngwini machista. Ya mi fane manager mina tani na ku na mentina i manager i artist yin'wana no leswi a hi swa tolo kumbe leswi ya swo lwela i mhaka ya ku va hi pusha i ti-artist letiwa loko hi karhi hi bona Yeah, endla ni vona endla ni zama hi khitwa Wanyanganyeriwa n'wana Boti. Wanyanganyeriwa n'wana Boti. Okay, hey, swa ala leswi hi zama ku swi endla zindla leswi swa xikhale. Kutaze kumntwa swa xikhale. So now you're live on Nkanelo wa Gingirikani. Nina machisa lava kha va titivisini koko hi ve na problem ya technique ta zindla leswi swa tifoni swa ku hi khomelela kunene microphone. Atwanana mus. Yeah, go. Okay, so ni byeleni lawani ni kume risimu ni ri thumba risimu leri wa mina ni ri thumbela ka TikTok. Very Wanyanganyeriwa n'wana Boti risimu leriwani ni kume mi byela yena hi ku kumela mi tiva yini risimu leriwani hi Boti n'wana n'wana nga ta hlamula hina mani la layinini kasi DJ Gwinya. Oh, DJ Gwinya. Oh, hina DJ Gwinya. Hey guys, we have DJ Gwinya on the line. I didn't know. Machisa, why in surprise? No, you asked ulava mi lava artist. Yes, so, yes. Ni tisini la ini tani loko mi komberini. Okay. Na swo tala. Oh. Walo. Oh, no. Loko mi kombela artist yes so. Yindla swi laveko swa kona. Okay. Mina ni ri kumbexana mi ta hi tonga la ku fana na ti-manager letin'wani. No. No, ka leyiwani let's say kumbe loko va vulavula swilo swa ku ka leyi artist anytime mo phone mo ku mi lava ku vulavula na yona hi nkarhi lowuwani ku ri short notice I'll make sure ku ri a va available. No, nkhizi swinene nkhizi machisa. So hina DJ Gwinya amukelekini ka Nkanelo wa Gingirikani. Ayi, kensilo swinene. Ni twa risimu ra wena. Na ka Nkanelo la. Ekes Dors mi nga titimeli. Okay, ni yisani. No, nga hisi ngopfu swo la ekufumela. Okay. Hayi ni kona. Wena na J John Mishap mara. Ayi 100% na bavana. Imfana wa mina, ujito wa mina. Amlekulweni phela swa la ku mi khomela swigwagwa. Ana loko ta basisa nyani kwalaya ka vaseketeri cause ni vona swin'wana na ni swi entertain ngopfu ka social media mavo ni chava ngopfu na swa ti-beef ku me loko wo notisa ku loko munhu o ni beefa ni twa nga ri ni nga personalize mavo Esad. Inga ngu Mr. Poster. Aliko inga ngu Mr. Poster. So mina na Johnny Grant mnandi ka ti-project leti nga kona hi nga ti tirha swin'we toko ti ngeza ku ti release and stuff so ana loko ta basisa ku lava nga confused ka social media risimu va swi confuse ya sweswi va sponsor ku xona a va swi taxi xona ne va nga zi va exaggerate ngopfu ku swi ta vanga nyimpi too much wa vona na me postani va mu kuma ku a ni phela leswi nga ku vanhu va lwa i mhaka ya vanhu van'wana hayi na swi twisisa no mi kuma ku loko hlanganile hi twanana mara loko se ku ze ku nghenela wun'wana wa vunharhu swi halo. Yes. So mina ni advise ku no loko ku ri na leswi mi nga twananeki ka swona please swi nga pfuki swi ye in public hambo kwata kanjhani na n'wi byela every time wa endzakisa hi ku wa ni yingisela loko ni n'wi byela cause ni n'wi byela swilo leswi swi akaka a ni lavi ku mindzuku loko a hetelela a tswale something in public va ku DJ Gwinya u rhune i career ya J John. Kasi ami manage J John n'wina na DJ Gwinya kasi no ni J John una ka nkarhi sweswi una manager ya Oh, okay. No. ringete ku separate hi ndlela leyo J John una manager ya yena kusukesarini cause antiva a manager n'wina mus
no a swi nga ri official Oh. leswiya a ku ri mhaka ya ku ni munhu lowa wa ku ni twisisa ku ni lava ku assista vanhu ve le kaya ku va tshama swin'we ni rhandza collaboration ya vona yi rhandziwa defense ta J John i defense ta DJ Gwinya yeah so a ku ri so a swi ndla i nga ri I'm managing J John. Okay, na khensa ma. Se mi manager tingani n'wina ti-artist cause masiku lama hey se ku bombiwa hi ku manager ti-artist. Ni manager waloyo wa makwavo just because loko u hlamuserile ku tinsimu ta yena since from 2017 ku ya ka 18 until now a ti nga ri kona online tinsimu ta yena. Yes. So loko ni ta ti nga ri kona online ni fika ni n'wi hlamuseta ku ku na mhaka so ni kombela hi upload ku squad sim tete u nga ti endla from 2018. I remember na loko mo cheka mi ta swi vona ku ti-EP ta DJ Gwinya i ti-2 ta this year. Yes. So ni upload letiya I think it was March there. Letiya to sungula letiya ti nga humana ya ka Gawula. Nice. Okay. No, nkhensi man mi tirha kahle ni khensa kwa mi tisele artist ya hina DJ Gwinya loyi a fambaka ku ri Wanyanganyeriwa n'wana Boti. Wanyanganyeriwa n'wana Boti ka. Hi swona n'wana dala ni khensa swinene machisa kusukela ka bodela na DJ Gwinya ni khensa swinene mi loko mi kuma nkarhi mi xikhweni ta J John maybe nga xi kuma ka Nkanelo wa Gingirikani. Yeah, also like the manager. I mean, bring details. I mean, the details that the manager. Being my manager, I think me that I cannot answer. Na khensa machisa ni khensa swinene DJ Gwinya ni khensile nkarhi wa wena. Na ni khensile swinene ngopfu ne inkomo. A hi ngo Ekesdors. Ekesdors hi swona. Bako mi nga titimeli. Hey tada. Sharp. All right. Mi swi twile ku ri ku famba yini? Daba. No, that chela disule diwani. Dita karata swinene la starateni very da 2019 mara mi ni vona ku ri lembe leri nkarhi wa sweswi a dinga nghena a xitarateni di busy go di le ku beni ka huwa di gumbaza kunene di gumba fire. Leswi swo huwa serious leswi wa tingoma ta kona. No, I guess that's it. Kile guys ku be joinile ka Nkanelo wa Gingirikani. Mi titwele n'wexe ku ri artist FK vulala ku risimu leriwani ri hume 2019. Mara ke DJ Gwinya xi ri xona xi yimbelelaka ti-part leto tala letiwani and then very DJ J John kahle xona xi ba chorus la ka risimu leriwani very I feature is an end. It's me and you together we do this thing. But hey, J John xa room as if Sharon. But it's like ku ri DJ Gwinya xi ri no man ayilo kulweni Ibrahim inali. So ndzi tlhe humesa tinsimu swin'we and xi ri a xi serious ngopfu swa music. Mabuno malama DJ Gwinya nga byeli so music loko tlhavero swona nge tsiki mana madala nge tsiki ni khensile nkarhi wa n'wina guys loko mi nge subscribe ka channel please do the right thing na mo hi famba hi lava ti manager hi lava ti artist to hi kota ku ti manager ku vija loko kuma ti artist leti nga ta ti manager. Okay, boy, faba guys, in case of me join the Nkanelo wa Gingirikani le gere mina nkanelo Ekesdors kitole kile nyora I'm testing totora salute hey hita vona swona swa ku vanhu ba upload music wa vanhu ne ku nga ri khale in the next video ba kha ba data copyright ta vanhu Ekesdors mga titimel salute mga titimel